Vindani kandi ya Kenya yende ukusia mikomo ya thukumi kivathukanio ma serikali wivo ulona thelile chumwani kivituku wa matakitali manesi na wa oyu mituki wa alimu ma junior secondary serikali ni yende kakwikia mitaratara ilaya ilete kumina vyu maundu ma mikomo vandi ya Kenya ni kana kuikithisia mwenende uthukumi mwailu mwithianu na utena maweku amwema enende kauntini ya Makueni mainena na Kamemeka ni maweta uthukumi wa mwenende withito witambaika kila ivinda mikomo ta iya twaiwa maiweta kita ilete kuoswa na uito na kuthinikiwa kwa mituki valama kulia kanisa ithiwe yiko na uanthini wa maundu makonete uiwa na wakati wa serikali na thukumi mayo ila kwethiwa na ivinda yina mathina. Livoti yake mwandikitwa mauvoku makauntini ya Makueni Ken Mulinge. Enenthia mainena nimendekithia matalatala kwikiwa kwa thukumi ma serikali nthini wa kila job group kuongelewa mesalet na wavinda ina nekana kuendanya na mawaliku maukwati wa nthi ya Kenya na wengi kuendanya na kwambata kwa ngalama mikalile no beko metalatala ugezokwetha ketha mundu wa job group eno kana ni alimu kana na asikali kana ni matakitali kana na musala wono wiweze kwetha after this duration mundu akaongelewa musala kana musala wono wendete toka lao nutu tetindio Afrika ni maumeti andu aingi bithi ana kukwata huduma ya mbe kwa mundu la wathirikite ni owau na tuizingatia maundu ama mafuriko ala mebo withe bena thina ni Kenya yonthe ti Makueni kwa unyine kwa serikali ishugulikila maundu ama mamikomo ya thukumi ma serikali imwe kwa imwe watakaswe kwa thina no sio akuthinikea misala ya thukumi ma serikali uvathukuni na serikali endeka kwithwethia ni sema wiwano makuongela misala la ithitwe yikia na thukumi moma sector sikivathukanyoka na CBA enenthia maiweta wote wo kwithwa wi mwiso wa mikomo ya thukumi ma serikali na wengi kwikithia mwene nthula wiva koti no wakwata thukumi ula wailite CBA ila sikite ni serikali yo lwa thukumi ma serikali isi thiite vena vandu vekwonekana vena kulegea kwikiwa mukazo wonu wakwa ni kwasia undu wikwe once and for all. Commission ya Sara Seremu ya nengwa wia kanetha ni anengiwe wia ni ailite kwitha ya timizie kila chonthe cha ilite kwikika nikendeza kwithia maundu ama misala ya thukumi ma serikali ni mashughulikwa once and for all. Kuvikia oyo alimu ma JSS na mama manasi nthini wa kaunti muno mamato isimeko maenda maondekethio maweweka na maisungi wa serikali mukomo loko getina wala matakitala lama na komete kwa miele na kwikia mathayo na wimwame ya enenthi meisioni minene yu alimu malikawo yuko uzana za sokole skulu jana hivyo soma obis driver wa mana akana kaya moya ke skulu obis ndo makweba ndo oleka lakini uweze kwetha nao iri end resort ya kana ke ba skulu kada ka isomedwa ira ile nai uweze kwetha maisha metu ni maathirika wote makuleka na mamuke uweze kwetha at least ni mama na kana tinandete le kusovea atinandete kwatitie atinandi yesikiwe onati katika Afrika duniani kana Kenya is a very aggressive country. Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni nyenita wa Ken Mulinge.